Mwaramutse neza munaho murakomeye abakunzi b'Intare Official. Imana ibahe umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo. Mbifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza. Abari muri Amerika muraho, abari muri groupe y'Intare Official ntago nabarondora mwese, ariko abari muri groupe y'Intare Official ndababwiye ngo jambo kwenu, bonjour, comment ça va, bonsoir, ko byaba bimeze kose ndetse naho muherereye. Icyo nabifuriza ngewe ni ukugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Muri benshi tipe uraho, uri mu ngoma, Richard Brian urakomeye aho muri Amerika, tuyiringire. Aha, Map murakomeye, Mihigo Concorde muraho, Mama Mutoni uraho, Seruwada murakomeye, Merci uraho, Isaac urakomeye, n'abandi uri mu ngoma Gevi, n'abandi ni benshi. Basirire Kanamugire, ba Jacques Rwamahungu n'abandi aho baherereye hose, mbifurije kugira impagarike n'ubugingo, mbifurije kugira Imana n'amafaranga. Shimwa Mana uraho urakomeye, gira Imana n'amafaranga. Aha, kandi Imana ikomeze gushimwa, ikomeze guhabwa icyubahiro. Grand frère Yedembe uraho, kazi njema, courage na kazi, ndabakunda cyane. N'abandi bose mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Ndaje rero kugira ngo mbagezeho amakuru agiye atandukanye hirya no hino ku mirwano, uko byitwaye, uko byaramutse. Wenda bamwe bashobora kumbaza uko byiriwe biturukanye n'uruhande baherereyemo, abandi nabo bashobora kumbaza uko bwaraye biturukanye n'uruhande baherereyemo, ariko ndaje mbabwire amakuru uko bimeze muri aka kanya ibintu. Ariko ndaza no gusoma kuri komenti. Hari abantu benshi bifuza ko komenti twajya tuzisoma. Ndashaka ngo special, donc journée spéciale yo kugira ngo komenti inze kuzinyuramo, rubundi nzibwire abakunzi b'Intare Official. Imirwano itoroshye, imirwano iracyakomeye, intare zasarambwe. Ariko reka nshimira abantu bakomeza kumbwira ati Bwana Bemba turagushimira cyane kuko utugezaho amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye, amakuru nyayo. Nzajya nyabagezaho aho bihengamiye, mbibagezeho aho bihengu, niba ari uguhengamuka bigeze mbibagezeho. Hari n'abambwira ati ngo uramenye utazamenya amabanga y'intare zasarambwe. Iyo mvuze ibintu vuga ibintu biriho, ntabwo mashaka kumena amabanga, ahubwo mashaka kugira ngo ngaragaze ukuri, ntobore ingoma. Icyo FRDC ishaka kwishingikirizaho ntivuge, ndetse n'uruhande nabona ko ab'intare zasarambwe amadubu bashaka kugira akantu ka faiblesse naho nkakavuga, nabe bakumvije bati ngo ariko hari ahantu nyamara hariho, sibyo? N'abandi bantu bashobora kudukurikirana barabyumva bakavuga ati bira bintu nibyo. Kubera ko icyo nzi cyo urugamba rurakomeye, kandi icyo nshima cyane nuko urugamba turwana rwo kuri media rurakomeye kandi rurakomeje, ari urugamba rw'ukuri rutarimo ibinyoma n'ubutiku. Ni urugamba nyarugamba, ni urugamba buri muntu wese ahari avuga ati uru rugamba tuzarutsinda, hatutashindwa kamwe, hatutashindwa hata kidogo, na waza ushindi ni y'abanyakuri. Hari umwana wamamagaraga ambwira, ntago niriwe muvuga izina, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arambwira ati ewana ngiye ndi impunzi muri Amerika ariko ndashaka kugira ngo nze. Namubwiye ati mwa uracyari muto, shaka amafaranga utera inkunga intare. Ntabwo bose bazaza gufata imbunduki, ahubwo bamwe bagomba kujya muri ibi n'ibi, bamwe bakajya muri diplomasi, abandi bakajya mu itangazamakuru, abandi bakajya gushakisha uburyo bote zizaboneka. Ntabwo bose bagomba kwinjira ku rusasu. Barahari kandi ndemeza ko bashoboye. Aha, reka nere kubatindira. Imirwano guhera kwa gatanu yagiye yumvikana muri biriya bice, rimwe na rimwe nkabihakana kuko bwari bwa butero bubwa, kandi buriya butero bubwa cyane ntabwo ngewe Clever Bemba
injya nkunda kubuha agaciro, ntabwo njya nkunda kubuha agaciro. Ni imirwano yabitangiye kuwa gatanu ku itariki 14 guhera saa 10 za mu gitondo, abo Wazalendo baje kwataka ba 23 hafi ya village ya Gashuga, ariko barahondagurwa. Ni muri territoire ya Masisi. Umwana w'imyaka 12 yabashije gukomereka ajyanwa mu bitaro bya Mweso, ariko ubu ngubu aracyahumeka. Twababwiye bira byabereye muri Ndete, Ruke, Murema, Katobotobo, ni muri groupe also ya groupe Manyamaboko ya mbere, ni muri secteur also Manyungu muri territoire ya Masisi. Byo ngibyo twari babwiye. Kuri kino cyumweru rero, iki cyumweru none munkurikirane hariya muri Gashuga, hari ahantu haje kumenyekana ho Wazalendo bo muri CMC baturukaga hakurya hano bitazayibuga, ho bari bihishe. Intare za Saramwe zakoze Mike Viringita ziranyemerera, zimaze kunyemerera ziragenda zibagwaho. Bari Wazalendo cyangwa abo muri CMC bari kumwe n'intera hamwe bari 36. Muri abo 36 rero bari hafi ya zayibuga muri no operation intare za Saramwe zabashije gukora. Congratulations cyangwa felicitation. Umuntu yageze kuba ati ngo uyu muntu yitwa Felicita, ngo yagize ngo ibirora mwita ngo felicitation, ntavuye ngo felicitation ngo ni Felicita. None ngo yitwa Marita ngo bayita ngo maritation, uwitwa Charles ni charitation. Reka mitasuhuza mite mbiboneraho nsuhuze Colonel Mafieri, Lieutenant Colonel Charles Mafieri, urahura komeye papa. Reka nsuhuze Colonel Kabaka, aho uri nawe ndagusuhuje, ugira impagarike n'ubugingo, ugira Imana n'amafaranga. I love you. Hariya rero intare za Saramwe zagiye muri 36 ahantu bari babagabaho igitero, baramanza babakorera akantu bita kuba encercler, barabagota neza, baragenda barabagota, bari bazanyemo ndaya, bazanyemo uburaya bwagiye buva za Gashuga n'ibiki, bari basanganywe n'ubundi imbere, babazanira ubuntu bw'ubuyinite, ubuntu bw'ububyeri. Saa 9 z'ijoro intare za Saramwe zabashije kubahinguka muri iryo shamba ahantu ho bari bagiye baryamba ku mifuka ibiki n'ibiki. Intare za Saramwe zikimara kubageraho zirabarasa muri 36. Ku makuru mfite hafashwe 3 matekwa, 3 bafashwe matekwa, 3 bafashwe matekwa. Abandi 9 bararaswa bava mu mwuka. Indaya 3 zirapfa, zari ziri umwogo umwe nabo. Abandi 4 barakomereka. Intare za Saramwe manza bagiye niba arizo ziri kubavura niba babohereje mu mahopitale, ibyo ntimubimbaze. Uri kumva ko ari operation zakozwe zirimo ubuhanga bwinshi ku ntare za Saramwe kugira ngo zize zishake. Hariho ikintu cya mbere nababwira, hariho gushaka amakuru. Cyo ni icya mbere, kumenya amakuru uko bimeze, kumenya aho bari. Burya ikintu cya mbere ni amakuru, nkuko bakunda kubivuga. Bamanje bashakisha bamenya amakuru aho baherereye, bamaze kumenya aho baherereye ubundi barabashaka. Ibingibi reka mbisimbuke na nabiveho. Gusa felicitation ko ntare za Saramwe muri kira gice cyo muri za Bashari Mokoto, ko hari umuntu wambajije arambwira ati ngo yarankosoye, reka mushimire. Arambwira ati ngo Bashari Mokoto ngo ifite amalokalite gena yitaga ko ari amalokalite 17 ni 16. Merci beaucoup. Ariko nanjye nagerageje, urabizi ko nyendo muri nkomoka muri Bashari Mokoto, ariko ndo muri Bashari natuye cyane muri Bashari Kaembe. Arambwira ati wariho lokalite de Muhanga, lokalite Muhanga, lokalite Kicanga, lokalite Butare, lokalite Gahira n'iwacu, lokalite Kirumbu, lokalite Rufunda, lokalite Mweso, lokalite Karembe, lokalite Bushimo, lokalite Bulende, lokalite Ruhanga, lokalite Nyange Bibwe, lokalite Rwama,
lokalite Murinde, lokalite Kalungu na lokalite Rukweti. Iyo niyo malokalite agize Bashari Kaembe. Ariko noneho hakaza iriya lokalite Bulende, niyo nini cyane ifite axe nini baziciyemo amasuru lokalite niba nibwo navuga, harimo nk'iyo bita axe Bukonde, axe Longa na axe Hembe. Buriya nazo zingana n'andi malokalite, ariko yo navuga ko imeze nk'aho ari nk'amalokalite ane. Donc navuga ko aya nayo ari nk'amalokalite, aya n'ibifite nk'amalokalite 19 kubera ko buriya buke nabwo bungana n'amalokalite. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha aho huri, ukomeze utubereyo. Reka nikomereze rero n'amakuru. Amakuru reka nyakomereze n'ubundi. Le bulletin de sécurité de ce samedi dimanche guherejo twirwaneho batatse bongera gufata ubundi buce bwa burimo FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo. Aba Wazalendo FARDC bari mu gace ka Muramvia, Mugogo. Donc muri izo axe nubwo M23 yarimo, ariko hari ama defense yari arimo atarafitwe na M23. M23 yafashe Mutara, Rushimisha, hariya hafi ni muri Bijombo. Aho nubuce bwo M23 ni muri territoire ya Uvira. M23 yakuyemo defense 13 za Wazalendo. Saa 2 za nijoro za nimugoroba igisirikare cya FARDC oya cyazanye reka bisome saa 2 za nijoro Force Armée de la République Démocratique du Congo baje kubombarda bakoresheje indege mu misozi ya Rwakani, Ihonde, Kabuyeye, Kabunyeye, ni hafi ya village ya Bwegerera, Irega na Ikambi. Nta muntu wabashije kuhakomerekera kuko bako bya bitero by'indege byari byongeye kugaruka, ariko hari indi ndege n'ubundi ejo yagushijwe, drone yagushijwe n'intare za Sarambwe. Ndaza nawe nyivuge. Ni muri village ya Cyurwe muri groupe Maruhogo kuwa gatanu habereye imirwano itari yoroshye umunsi wose, ariko abarwanyi 50 harimo n'aba officier 4 bo muri FARDC barishwe. 50 bo muri FARDC n'aba officier 4. Murabyumva? Ni byabaye kuwa gatanu. Ejo kuwa gatandatu n'ubundi bagaruka kuza gutwara ya mirambo yabo 50 nabo officier, abandi 12 nabo barapfa. Nukuvuga ngo hariya hapiremo FARDC, donc icyo gikoalisyo cyose 52 harimo nabo officier bo mu rwego rwa major n'abakoloneli 4. FARDC kigihombo muzakigeza hehe mwuka bagwamo? Ibindi bikaba byateye umujinya FARDC na Wazalendo bashaka kongera kudeborda ngo nabo bajye kwihorera, ariko baza kuza kugwa muri indi ambiscade muri kino gitondo cyo ku cyumweru. Ariko man kwa gatanu mwararashwe 50, ejo haraswa abantu 12, uno munsi murongeye muragarutse abandi nabo bararashwe. Ubu muri kunguka cyangwa muri guhomba? FARDC, Wazalendo, FDNB, FDLR muri kunguka cyangwa muri guhomba? Umenye ubwenge. Bari bazi yuko baje kugira ngo baze kwishurira, ariko baza gusanga intare za Sarambwe amadubu bamaze kubatega bagwa muri ambiscade. Nta mubare uramenyekana wabapfuye.
muri teritware ahantu hari amabuye y'agaciro, ni muri secteur ni muri teritware ya Fizi, secteur ya Tanganyika, muri village ya Sanza, no muri secteur ya Nganja, muri village bita Nyange. Wazalendo bo bita Kakobanya, niyo bita Maimai Zelambuma, baje gukozanyaho bari gupfa imisoro. Baje gukozanyaho bari gupfa imisoro. Bamwe muri abo Maimai bo Kakobanya nabo muri Maimai Zelambuma barahapfira, abandi barakomereka. Ku mpande zombi rero hari abapfuye, hari n'abakomeretse. Ya magobe injya nkunda kuvuga, bo ubwabo bagasubiranamo bakicana bari gupfa bwa bugoryi namwe duhora tubabwira barapfa ibintu by'ubugoryi, ibintu by'ubusenzi, ibintu by'ubuginga. Au peke wanaanza pigana, wanauana kama wasenzi. Wale ni wajinga sana. Uri kumva ko nabo ubwabo ntabwo boroheranye, ntabwo bari koroherana, nabo ubwabo baraza kwimaranira. Baraza kwimaranira, ko ndi kubivuga, bo ubwabo baraza kwimaranira. Kumva ko nabo ubwabo ntabwo boroheranye, kumva ko ibintu bitoroshye. Uburundi ntabwo nyandangiza ngo Perezida Gisegeti yagizwe umuyobozi wa CRGR. Ibi ngibi ntabyo mbivuga kuko ntacyo byamarira. Reka ndebe kuri ano masezerano yahari ya Doha kugira ngo nyabwireho abakunzi b'Intare Official. Mu rugendo rwo gushakisha ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano muke umaze imyaka irenga 20 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, guverinoma ya Kinshasa n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 basinye amasezerano y'amahame shingiro agamije kubaka urufatiro rushya rw'amahoro no gusubiza abaturage icyizere. Aya mahame yemeranyijweho mu biganiro byahuje impande zombi mu rwego rwo kongera kubaka icyizere no gushyiraho inzira izaganisha ku ihagarika ry'imirwano, kugarura ubushake bwa politike n'uburyo bushoboka bwo gukemura impamvu z'ingenzi zitera intambara. Ibizibandwaho mu masezerano y'amahame shingiro. Aya masezerano yashyizweho umukono yibanda ku ngingo z'ingenzi zirimo kuruhura abaturage no kubungabunga uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko mu bice byakunze kwibasirwa n'intambara, gushyiraho inzira y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano irimo kugenzura ibice bikunze kuba intandaro y'imirwano, kuzamura ibiganiro bya politiki hagati y'impande zombi hagamijwe gukemura burundu ibibazo by'imitangire y'ubutegetsi n'imibanire y'amoko, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi n'imitwe yitwaje intwaro hakoreshejwe uburyo bwemewe n'amategeko n'ubugenzuzi bw'inzego mpuzamahanga, kwimakaza uburyo bw'amahoro y'ubutabera hatirengagijwe uruhare rw'abaturage n'imiryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa mu karere. Intambwe nshya mu mahoro, ariko urugendo ruracyari rurerure. Nubwo aya mahame yerekana intambwe ikomeye mu gushaka umuti urambye ku kibazo cyashenye ubuzima n'imibereho y'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, inzobere mu mutekano ziragaragaza ko hakenewe ubushake bukomeye bwo kubahiriza ibyo impande zombi ziyemeje.
abaturage benshi bavuga ko aya mahame ashobora gufasha mu kuganisha ku ihagarika ry'imirwano rihamye, gutuma hafungurwa imihanda n'ingendo z'ubucuruzi, no gusubiza abaturage mu byabo nyuma y'imyaka y'ubuhungiro n'ubukene bukabije. Imiryango mpuzamahanga irashima ariko inasaba ko amasezerano yubahirizwa. Amashyirahamwe mpuzamahanga n'ibigo byita ku burenganzira bwa muntu byakiriye iyi ntambwe nk'iserukiramuco ry'ibiganiro, ariko bisaba ko hakorwa ibirenze byo ku mpapuro. Birasaba ko amasezerano yubahirizwa neza kandi agakurikizwa, hashyirwaho uburyo bunoze bwo gukemura amakimbirane, abaturage bagahabwa ijambo mu cyo bita amahoro akomoka ku baturage, peace from below. Nubwo hakiri ibyiciro byinshi by'ingenzi bisaba gushyirwa mu bikorwa, isinywa ry'amasezerano shingiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho, byafungura amarembo mashya y'amahoro ashobora guhindura amateka y'akarere. Abatuye mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kuba mu ntambara zidashira, biteze byinshi kuri iyi ntambwe niba izazana impinduka itanga ibyiringiro ku buzima bw'ejo hazaza. FDLR izaba yatashye, ya mitwe yitwaje intwaro ifatanya na leta, abarundi bazaba bahavuye, za mfungwa magana n'amagana bafunzwe bazaba bafunguwe. Ibibazo biracyari byinshi, ariko ibyo bibazo byose ndahamya ntashidikanya ko ibisubizo ni bimwe, biri mu maboko y'abakongomani kandi bigomba gusubizwa. Ndemeza ntashidikanya yuko ibisubizo rwose birahari. Ibisubizo birahari 100%. Ibisubizo birahari 5/5. Bakunzi b'Intare Official rero, ni byinshi twakagombye kubagezaho. Reka dukomeze dukurikirane, ubundi tubagezeho n'ibindi mu kanya, tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe, musharinga ibiganiro byacu, ubundi mudukurikirane, ubundi mukomeze mudutere n'inkunga. Dutere inkunga rwose. Urabona ko liste iri kugenda icumbagira, ariko ndahamya ntashidikanya yuko Uwiteka Imana akomeze abafashe, ababe hafi, kugira ngo mubone amafaranga. Iyo mufite Imana, mufite n'amafaranga, ibindi byose murabikora kandi bigakunda. Mbifurije rero ukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Imana ibahe umugisha. Hey